Baba wetu anamanda ngegama likaYesu awase Nazareta wanyama yomndeni kaYuda wateya tatwayo wateya kojotswayo bayete pala wezinsuku egambeni likaYesu awase Nazareta phakama baba phakama Thembekile phakama Jaira phakama Ebeneza phakama Thwala. Hallelujah. Thixo silapha phambi kobuso bakho siyeka phakama wena njengoThixo wethu ngegama likaYesu awase Nazareta. Makholwa sifunde chapter 5 wamaKorinte iwawathungana ifani usikisi ikalamu indoda ethathileyo zathi intombi yakwaCwanini umiya thina sinamasukude oxilana kwamasukude umntwana kaThixo ngomamkela uYesu ubulela ke kusindiswa lehlukaniswe nezono ngoba ukusindiswa kuxolelwa kumuntu ezonweni zakhe ukusindiswa yokuhamba icawe nokujoyina inkonzo ukusindiswa kuqala ubudlelwana noThixo. Xa usindiswe kuthetha ukuthi unobuhlobo naye uThixo. Abukho ke ubuhlobo ongabufumana ngaphandle kokuba usindiswe. Xa ungasindiswanga noba uyayihamba icawe awunabuhlobo noThixo. Nakukhona enkonzweni yonke imihla owaziwa nguThixo noSathane unebango empilweni yakho. Ukhululeka mhlazana wathatha uJesu noJesu wamvumela ukuba akhuphe ububi empilweni yakho. Ngoba khona abantu abamamkelayo uJesu kodwa bangaphumi ezonweni zabo. Ababalwa njengabantu abasindisiweyo, abantu abakhonza behlulwa zizono. Bangabantu abahamba nje inkonzo ehanjwa ngabantu abathi basindisiwe. Amen. Khona ukusindiswa ayikho kungena kwihlelo elinabantu abasindisiweyo. Usindiswa ngokuthatha uJesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Lwazi ingabi yonto oyenzela abantu. Malibonge igama lenkosi. Xa uthatha isavisi nawuthatha imbutho wokungcwaba okanye bawufuna icawe zokungcwaba. Xa usindiswa uthatha itikiti lokubonana noThixo. Haleluya. Ubese uyojoyina icawe zokungcwaba. Ngoba icawe esesikhonza kuzo umsebenzi wazo ngumngcwabo nokusijabulisa. Lemigidi ke nina kwecawe niyithandayo. Ngapha ukuthi emampondo ezimbili izinto zecawe umtshato nongcwabo. Igidi siwukele ngocawe ngecawe. Ijane zama zethu. Ukwelicala igidi ecawe. Siyayiphenya iBhayibheli siyincame zingafumani igidi. Ngoku yasuka senteni basi lanziki. Sinendlela esibibusa ngayo abantwana bekwebuka ngaphandle kokuthi sibibusa ngecawe. Lapha ekweluseni imigidi ifuna ukulungiswa ngoba nivela ngalamini inyanga yokuhleli nabantu abatshayayo nabangakholwayo. Then ivele ngolasuku seliyomnika iBhayibheli. Iyona lelo phindaphinda lebhali.
ithanda zami kodwa kanti iyeke lando iqhubekene azi ngithi nakwela cala namampondo zimbili zezizoyicala umncwabo nomtshado uhambe likhona kumele-ke celebration abantu abefuna ukubulela bethile uhambe likhona enteni yadrestawa abantwana ndiyachaza kuba ukusindiswa yintoni so xa uthatha isalvation-ke funeka wehlukanise icawa kuyo nensindiso ngoba ingakuphosa insindiso ngenxa yecawa umzekelo xa uthatha insindiso awusindiswa ukuthingana nakuyiqaphela ukuba ndisindiswe ukuthingana kusho ukuthi awukatholile ukuthingana akasindisi bantu awusindiswa e-faith mission ungathi ndisindiswe e-faith mission khona iproblem ekhona kulo ndawo ngoba i-faith mission ayinagazi elachithakalayo abantu basindiswa so ungasindiswa umprofethi othile ungasindiswe qandisizwe as of God which means yabo salvation limited usindiswa only as of God faith mission ukuthengana you don't need to explain yourself xa usindisiwe ubandisindiswe ngoba umnye umsindisi wabantu bonke into nayo uSathane wenza into yoba sivalelwe zicawe icawe zibe nebango apha kuthi zisonye zisithini zisonye singaonwa nguKristu sikonwe zinkonzo zayibethelela futhi inkonzo uba xa nehamba senihamba nje yithani xa nebuzibane sisindisiwe qha apha umvuzi badikana ngoba iinkonzo zilumkele ungalahlekelwa zii-clients zakho nilale zii-clients sifundiswe bathandwa bami ngingena imali ndiyashumayela sova yes kufuneka xa ungumntu osindisiweyo uyigade laa nto yokuowunwa emhlabeni wazi into yoba njengoba ndihamba kule nkonzo andisindiswanga kule nkonzo ndisindisiswe nguYesu so that nabantu abangekhoyo kule cawe yabo ngabajongeli phantsi ngoba abasindiswanga ngoba ungangangeni izulu ngenxa aba bantu babukela phantsi besiyesu and ingqondo mayivuleka phaa ngoba alikho elase-Assemblies of God alikho elase-Faith Mission alikho elase-Gospel alikho elase-Ministry ndinomfanekiso ngoba xa singadibani ngoku sizawuhlala kanjani phasi yakho nam ndiyazibuza nje uba phaa ezulwini yoba ufuneka sihlangene uzomthini lo bungamfuni so abantu ngabantu abakha ii-boundaries ithanezana abanye balahla uJesu ngoba zange bavelelwe itawe yabo bezengqondweni bebaninzi abantu abasenziweyo baninzi abantu abasenziweyo abantu awusindisiwe unesihlobo esininzi unenkonzo yakhe yakhulu xa utheni ungabheki ngizosana le xa bawusindisiwe unabantu abaninzi ongabaziyo wena abahoyi because abo bantu sonta nabo kukho abathakathi kule cawe kwizifebe uhamba na njengoba izinto nami-right kule cawe kukho ababi ngoba kuzo zonke icawe yabona idolobha ihlala incinci njengotsona ambalwa amagezana kodwa kwalifikisile amageza akhona maninzi lapha because le dolobha zinabantu kunale so amageza ambalwa edolobheni enkulu fana nasecaweni icawe kayinabantu abambalwa inamageza ambalwa so icawe kayinabantu abaninzi kokwazi uba
Uthula izulu nomhlaba Onibinikisitaba Yepa Akaye wesaba Ome Themba uJesu bonke abathathe uJesu baphila ubungcwele. Abo bantu bakha ifamily yasesulwini. Kasifike ekhaya esulwini sawufika singenankonzo zahlukeneyo. Uyabe kungena abathe besemhlabeni bazincama izono. Ngoba izono ziyancama. Funda ke levisi sawuthandaza. Wathi waseKorinte yesibini chapter 5 verse 15 no 17 no 18. verse number 15. Isihloko ubuhlobo noThixo ngoKristu. Ubuhlobo noThixo ngoKristu. Uthi abukho ubuhlobo ongaba nabo noThixo ngeinto. Amen. Akekho umuntu ongakwenza ube nobuhlobo noThixo. Ayikho iqhawe engakwenza ube nobuhlobo nabantu. Ubuhlobo bukhoyo noThixo bungoKristu kuphela. Amen. Ifuna ke sijonge lonto namhlanje. Buhlobo obuba phakathi komuntu noThixo obo buhlobo budalwa nguKristu. Ngiyabona ba not ubuhlobo noThixo ngeZoom. Not ubuhlobo noThixo ngemali. Ngeke umbribe uThixo. Ubuhlobo noThixo bungoKristu kuphela. Amen. Funda. Wabafela abantu bonke. uKristu wabafela abantu bonke. Bonke abantu. Bonke abantu bafelwa. Qala kuSireka Ramaphosa umongameli welizwe wafela. Icabinet yakhe yonke yafela. Amen. uShembe wafela. Oh Nkosi. Neliphakamisa bokuShembe. Amen. Ukuze uThixwana naye. Oh wafela. uShembe. uShembe. Amen. uThixo wabaZulu-Natal. Oh Nkosi. Osaba kumfazi. Mhm. uLukhanya wafela. Amen. noMasana wafelwa naye. Oh Jesus. noSpontini Amen. unesithathu apha kuTholo Unesithathu. wafela. Oh Jesus. Amen. noBhuda wafela. Jesus. Ifounder zamabandla zonke Safela. esizaziyo zafelwa. Jesus. Wabafela bonke. Amen. Abasifela Oh Jesus. lamabandla akhoyo afelwa. Oh hallelujah. Abasephafe bafelwa. Jesus. Abamesinathweni bedayisa ngemizimba bafelwa. Hallelujah. Thank you Jesus. Abasentolongweni berephile bebule labo abo bantu bafelwa. Amen. Abaphakathayo bebulala abantu bebathwebula nabo bafelwa. Hallelujah. Abakhomisa ibhanki nababulala abantu ngothethayo ekhomba omnye ngompu embulala nalubula lomnye nobulawayo wafela. Jesus. Wabafela bonke. Wabafela bonke. Yintoni isizathu sokubafela? Ukuze abo basaphilayo Bawafela ukuze bona abangafanga bangabisaziphilela
ukuze bona bangabisaziphilela. Kodwa baphilele yena. Wabafela ukuba bangaziphileli. Thank you, Jesus. Bangayenzi into abayithandayo. Oh, Jesus. Bangaphileli iminqweno yabo. Hallelujah. Kodwa baphilele yena. Wabo ukuthi baphilele izinto ezithandwa nguye benze zona. Oh, Jesus. Wabafela bonke. Awu Thixo wami. Wabafela bonke ukuze babehlele eParlamente bequluka imithetho. Lo mithetho ihambisane naye. Oh, Jesus. Wabafela bonke ukuze babephila kulo mhlaba bangayenzi into ethandwa ngabo, kodwa benza into ethandwa ngulo wafayo. Jesus. Baphile endaweni yakhe. Oh, hallelujah. Yena wafa endaweni yakhe. Oh, Jesus. Yesu wabafela. Oh, hallelujah. Yamandla wabafela. Jesus. Bonke abantu bafela. Jesus. Izangoma zale ndawo, inyanga zale ndawo, amagqirha ale ndawo. Jesus. Wawafela uyena. Oh, Jesus. Wafela abantu yena. Jesus. Wafela umongameli Yesu. Wafela izityebu Yesu. Jesus. Wafela amahlwempu Yesu. Jesus. Wafela abefundisi Yesu. Wafela abakhokhelwayo. Bonke abantu bafelwa. Wafela izigaba zabutholo. Wafela izifebe zabutholo. Wafela amalungu ezabutholo. Wabafela abantu. Hallelujah. Ukuze abaphilayo emhlabeni, Jesus. abahamba kulo mhlaba bephila bangabisaziphilele. Jesus. Uyesu yamangala xa ebona intsila lakuthona uba laba madoda ndimlofana beyangizana, ngokuba uyesu wabafela abantu enethemba lokuba bazawuyeka ukuziphilela base baphilele yena. Hallelujah. Yena wafana, akekho ophuma kuthi owafela abanye abantu. Jesus. Akekho bazalwane ophuma phakathi kwethu ongazi ngcono uyakwazi ukunceda abantu. Oh, Jesus. Akekho ophuma phakathi kwabantu ongathi mina ndingalela kuThixo. Oh, hallelujah. Munye olamlayo oyela abantu, uyedwa okhethiwe, uyedwa othanjisiweyo, uyedwa onyuliweyo. Wabafela abantu ukuze abantu bangaziphileli, baphilele yena. Wabafela abantu. Uyedwa okhethiweyo, uyedwa onyathela amathibona anyatheleka, uyedwa ashuma abantu, uyedwa okhulula intombazane ezobeni zayo, uyedwa okhulula abafana, uyedwa otshintsha abadala. Wabafela bonke, wabafela bonke, wafela abanqanyiweyo, wafela ababulali, wafela abalahliweyo, wafela abalethiweyo. Wabafela uYesu. Jesus. Wabafela uYesu. Wafela u-Isaya, uShebhu Isaya, umsunguli wamaShebhu, noDeleka 64. Yini wafela lonkanyiso Jesus. Amen. mfazi Jesus. ozijike ngo-2020 wasiyibandla laseyasemzofoti. Oh, Jesus. Wathi kuyiwanga Yesu Your Jesus. unonkanyiso.
wafeba lolokhanyiso walahlwa kwamadimoni umfazi umaXhosa nomfazi mazi banendoda banaqhubela kudala kuyiwa kuyesu kuyiwa kulokhanyiso namntu so abantu ababanjwe ngamadimoni wabafeba nothi nokhanyiso elengamazi nokhanyiso ningaba ngasigodi Oh Jesus. Hey! Mama wendaba zesiko. Abendaba zosi Oh Jesu. singazi ukuthi Yeah! wena ukhona singazi ukuthi wena ukhona wabafela bonke Jesus wabafela bonke Yo! wabafela bonke Wabafela bonke uYesu. abaphilayo Oh! bangaziphile Yabo! baphilele lowo owakhetha ukufa endaweni yabantu ubusaba abafeleyo Thank you, Jesus. Oh Jesus. bangaziphile Oh hallelujah. asiphili ngoba indawo zithi masiphile Jesus. siphila ngoba yena efuna wasiphila Hallelujah. osindisiwe angahambi ngoba isondo lakhe lisitsho Jesus. uhamba ngokufuna balowo wamfelayo wabafela bo wabafela bo Oh Jesus. Yebo! Yebo! abanye babenje into bathi nasilinganisa abo bakafaka Yo! ukuphila njengabo bakafaka omama ukuze banxibe isiketi ezingaka namathayithi nebhulukwe babona unkosikazi kamfundisi inxiba ngolo hlobo andalaba wafana Yo! ngoba umfazi wenkokhelo olahla abafazi bethu Oh Jesus. yazi uba thina siyeyithayithi zisafika zazifihla umntu angafuna ibone ithayithi namhlanje bahamba ngayo nasemasontweni Yo! ecaweni uthi ithayithi Oh Jesus. kodwa ndifike sithi haleluya Oh Jesus. Hallelujah. ngizomemezela usirayela kaqedwa ngizomemezela besiye emicimbini yesintu befaka ithanda kodwa ngobona endaweni befaka ithanda sozibabona uThixo alimazi ixabiso Oh yini Yo! babona bafazi babona siya emicimbini yokuhlala efaka ithanda akwenzeki. Hayibo! so kodwa ngobona ecaweni esiya uThixo lobathi mkhulu behamba ngamabhuluku hamba bekhishini yabantu bethi haleluya Hey! Oh Jesus. Jesus uzabaphilayo baphilele yena umbuzo nakho endlela ophila ngayo uJesu bezophila ngayo la Oh Nkosi. Yo! Hallelujah. Jesus. sikhule thina impahla yangaphansi Jesus iye yangaphansi yo uThixo xa uthi uyamazi ubonakala ngokumoyika Amen.
Ewe kaloku. How do we worship us? Worship intombazana. Worship besibone maphapha akho. Sibone. Hallelujah. Udlilwini. Hey. Jesus. Umoya. Oh, Awusiyabona. Sisimbo senkonzo. oh, Jesus. Wabafe. Abafe. Ukuze abaphilayo bangaziphileli Oh, Jesus. baphilele wafayo bahambe njengaye benzele usuku lwakhe Hallelujah. bangayiphili into abayifunayo bona baphile into efuna kuye owabafela Bella. yini simakade yini Thixo wasezulwini Oh, Jesus. Ewe kaloku. Belithi zazi ngizonivuselela Oh, Jesus. ngizonivuselela ndithi-ke walahlwa ngumfazi kamfundisi othanda izinto mfazi kamfundisi othanda izinto iyayilahla inkosi icawa zilahlekile you never preach a holiness but ungayipreach indlela onxiba ngayo Oh, Jesus. Oye mandihamba nje ngeke fokathi mina ndithatha ibhotile yotshwala ndigalele amanzi ndihambe ndisela amanzi ibhotile yotshwala ndisela amanzi awona asebhotile into nayo ndisetyam ke ngoku yi-containers. You never ube holy outside belizwe ube ngumntu nje obonakala ngathi uyodayisa umzimba. Oh, Jesus. Sela amanzi ebhotile haleluya zamanzi hayi ndisela amanzi All right. I've never explained ndisela amanzi utheni usitho nje utshwala ungapha ubhaliwe khaselo zakhe Bali bonke igama lenkosi. My favorite Jesu. Oh, Jesus. Awulivali lijaneli. Eningena nembethe iqhubeke nalo nembethe. Oh, of course. Bese lithi. Ubenithi zamba. Akuba umuntu emanwe noKristu. Nawa lethamsanqa, nawa lethamsanqa. Nasi zona takwaze vimisi bona yifo. Alikwi bada lamasindiswa elaliqoka amabhulukwe. Sasekhrizathi Ya. sisamabhulukwe sisi-uniforms ecawa Oh, of course. njengoba nabefundisi bencela iqhawe namhlanje Oh, of course. thina sasizathi Yeah. njengoba namhlanje sesifathile asesibuyisela aba bantu impahla zabo eziyaza zishisa amazayoni sasibathisela impahla amawuyisele zishisa impahla bonke ezitawu ukuthi asi-mainline churches sasitshisa impahla xa besindiswa Oh, bese nazi so namhlanje sincedwa ngamakholo athi asindisile Oh, yes. kuyehlala Yo. kumoya ngcwele Jesus. Faith and Holy Spirit. Umuntu uma engekasindiswa wayesithi andikwazi ukusindiswa ndilebhulukwe esonto endikwazi ukusindiswa ayisho ngekasindiswa Ya. ngekasindiswa athi mina ndikwazi ukusindiswa ndiyakufuna ukusindiswa qha ndinebhulukwe landela ngegospel andendelo ikhona apha okwazi uba ngeke uye umcimbi wesintu uhamba ngebhuluko kodwa uzawubekwa okaThixo umcimbi Oh, Jesus. uhamba ngebhuluko because uThixo ungaphansi kwabaphansi bakuye uhlonipha abaphansi nokuhlonipha uThixo uyohloniphile xa uyabona abantu abadala babona unxiba kakuhle ufaka amajalimane xa usiya enkonzweni ufaka ibhuluko loo nto iyakucacisela nje uba uThixo ungaphansi i-respect uyinika abantu kunokuyinika umdali wakho
When the salvation is getting, insindiso ingeni, njalo ke salvation, not itawo, salvation. Awukwazi hamba phambi koThixo kungekho nto ethetha ngaphakathi. Hallelujah. Nasasindiswa safika kuwo saconservatism iminyaka. Ngo-2001 kwafika i-Christian Center eRa, yiyo eyafika nebhuluku kuMarcellus, yafika nebhuluku. Ndanda ndiyofellowship apha ngo-2000 ndaligqina apho befayive ndathi ke mnyaka hayi baba hayi demka ndajika ndakhonza kwibandla lakhonza angendikhonze naba ngoba babanothando Ya. odindlela i-athaya yabo ngoba ndandinciliswe ukwazi ukuthi xa engenile efikile Jesus mawukrestu efikile not isonto. Amasonto amasindiswa ayekelela kuba ayesithi asiwa ngabantu funa amakhamela bese yekelela. Now izwe ulibona ngaphakathi enkosini. Izwe alinanto lingayifunda ecaweni, awe efunde ezweni. Bekumele uba izwe lifunde ebandleni, libandle linanze izinto zelizwe lizifake phakathi. Ngoba akekho okhabayo. Thina besinomuntu okhabayo. Hayi bo. Sinomuntu okhaba izinto. Izinto zikhathwa ngumuntu. Oh, hallelujah. Ulele kukhathwa izinto. Jesu. Amasela ahlala lezi. Ewe kaloku. Ongeneli isela uphila neento zakhe zomsela ekhonza. Ngoba akekho okhabayo. Okhabayo. Wabafela bonke ukuze abaphilayo xa behamba kulo mhlaba kunikwe usuku kuye. Ithi xa inyathela intombazana babuza abantu emhlabeni ngowaphi ke lo onje ngokuhamba kwakhe abawubona umphakathi babona outside appearance afani nabalapha. Uphila kanjani ukhona wafayo imphilela yena andiphileli khaya andimelanga Assemblies of God, andimelanga Faith Mission. Mhlambe Faith Mission bathola benje kodwa wahluke wena kwiintombi zecawa, wahluke kwiintombi zenkonzo. Umuzi ubukhonza phi uthi ndidumisa lo wafela. Hallelujah, hallelujah. Mayingabonakali cawe, hallelujah. Akubonakala nokufa Jesus. Mayingaveli inkonzo khonza kuyo kodwa makuvele lo wafayo. Oh Jesus, Jesus. Oh yes, Lord. Yes, to Jesus. Yes, yes. Ya ikawe zasitawe man. Wabafe dodo ichiji wabafela bonke ungakinywa ngumoya wasekawethu ngoba bonke abaphila phansi komoya wesonto unzima uba bangambona uThixo. Wabafela bonke ukuze abaphilayo bangaziphileli, bangazihambeli, loba bayaphangela bathi khona simphilela. Oh hallelujah, hallelujah. Bathi kabe drive imoto zabo, hallelujah. Bathi khona simdrivelayo. Wabafela bonke ukuze abaphilayo bangamsasiphilela, bangayenza into abayithandayo, bangahambi lapho bafuna khona kodwa bahambe lapho lo wafayo bafuna babe khona.
khona izinto sizithandayo sizincamile ngoba wasifelayo. Akambisani lezi bani likhombuze mawushumayela i-holiness nekungabuzi. Verse number 70. Tunawenye na uditi mazalama i-holiness ubangcwele ngaphakathi Jesus nomphandle wakho uchaze. Yabona bana senziwani lapho swazizitages zamajita. Amen. Phila njengamajita kufuneka liphile njengathi lilixhego nami ngenxa yethu ngaphakathi. Oh Jesus. Lapho swakukudlala imidlalo yontaka ngoba ndathatha umuntu wandifelayo. Oh Jesus. Mawuthatha uJesu ukwizinto ezikuphosayo. Thina ke safundiswa uba xa umamkela uYesu ufuna amandla kaMoya. Lo mandla azakunceda ngoba isalvation ayidipendanga kubefundisi. Icawe ndiyanixelela inyaniso emsulwa. Icawe ezikhangela amarhamente azinangxaki nequality. Zifuna ukugcwala kwabantu. Sekuwesley thina sasenziwa abefundisi sinabazi uba benzelwane. Sekuwesley kuba ngoko abefundisi bashumayele bayeke ushumayela babe sebeshumayela ukuphiwa kwabo. Soze abantu abakuphayo bangcolisa bayeka lento abazithandayo abantu baphile nje abantu babo uzawudla kubo. Yabona famadika yanceda maxa une-calling ungadipende ecaweni wondliwe nguThixo baqala abantu becala icawa zozokurholisa ngendlela ukuthi kwakurholisa ngayo umntu. Nabefundisela ngene nabefundile abangafikiyo kwilevel endikuyo because bona baqeshwe icawa nadanga qeshwe isondo kwenzela uba uthethe into ephilileyo funeka ungabikho phantsi kwecawe xa ubiziwe ube phantsi kwandikho. Amen. Ngoba xa bengena awuzibalungisa xa ubalungisa baqhubeka bangafihla imali zabo bangafuni into ngoba kaloku isisu sakho sithomeke kwaba bantu so uyaziphuthisela loyo akho mntu odla umntu kakuhle njengoThixo. Amen. uThixo ukondla wondleke Jesus. ukuvele nje udipende kuye ngoba sikule ngxaki esikuyo nje singadelwe ngabantu ukukhuza abantu abanqanda umuntu uyasindisela nje umuntu usindiswa papandle ezazi uba into ezithile nezithile zinxitshwa afike ngaphakathi sesifakile kuthiwa thina amaqobo kawileyo sidayinanti wethu jonge ngehlakathi enhliziyweni uThixo inhliziyo inhliziyo wethu inhliziyo. Jesus. Jonga ngaphakathi Thixo wena suzihlupha as long as ufuna phakathi iyorenza ikhiyo ingawutshintshanga umbala. Amen. Orange ngekuyike ingajikanga nekitshintsha umbala bona ngabe yena be-orange itsale so zivangeli lakho litsale bani hamba ngethayithi esinathweni kureyithwa abantu eSouth Africa yonke imihla uyiphathi yentombazana elingamadoda ngomzimba wayo. Oh Jesus. Every day kubanjwa amadoda areyithileyo nawe sowunotshinto umzimba wakho ungaphandle. Yes.
I-salvation bazabam yinto enkulu kakhulu. Amen. Jesus. Tona sathatha i-salvation yeqhawa. Ya i-salvation yeqhawa ayitshintshi mntu. Awunasazela. Asivuki sazela. Awujoyinele yaseqhawa. Jesus Christ. Endaweni ezininzi akubuzwa nokuyesu mamkelele usuke athi bazanzi zojoyina ngiyithandile leqhawe zojoyina abantu izandla to praise God. Ayahanda ama-comment. Mana ngaka abantu lo muntu naye na uyesu. Wabafela bonke. Wabafela bonke. Uze aba baphilayo bangaziphileli baphilele yena ofa. Akuba umuntu emanywe noKristu. Akuba emanywe noKristu. Yindalo entsha. Isimo esidala. Isimo esidala into yayizona. Sekuqale isimo esidala wena. Ndimbona apha kumi ehlanzi. Ndimbona onesenza umbona phi wena esenza umbona phi wena esenza umbona phi wena onesenza umbona phi wena esenza simkhonze simoyike. Xa ukhula enkosini kukhula ukumoyika uThixo hayi ukumdelela. Akukhuli kumdelela uThixo. Amen. Akho nto ihlukumeza umphefumlo wethu njengokukhula nokwanda kwabazalwane basindisiweyo, kodwa ukoyikwa kukaThixo kutshone phantsi. Kuba xa ukukhanya kufikile kuwe ubonakala ngokumoyika uThixo ukuba uyamazi. Akuba ubani ebuKristu engekho caweni ebuKristu. Amen. Futhi Ngoko ke ukuba ubani ebuKristu usisidalwa esitsha. usisidalwa esitsha. Izinto ezindala Uyabona abantu inyaniso yile abafiki kuKristu baginywa icawe. Kunegongqongqo eliginya abantu esibabizela kuKristu. Oh Jesus. Igongqongqo icawe. Oh Jesus. Bantu abaninzi abafikanga kuKristu Oh Jesus. baphelele esicaweni. That is why sinamakholwa athi wona singama-faith mission thina, singama-Assemblies of God thina. Jesus. Akananto yakwenza nokufika kuKristu. Amen. Abantu baphelele kuthi Oh Jesus. abafikanga kuKristu. And xa befike kuthi bancoma thina, baphakamisa thina, bathi singcono thina kunabaya. Because abafika kuKristu, asebefike kuKristu bakhangela abanoKristu. Oh Jesus. Abanwatyiswanga abasonda nabo. Amen. Hallelujah. Nineyazi uba umzaba nosasemzofona nokuyanxila ungcono kunowasefetyisini anxilile. All right.
owasefethi ingcono kunowasiyasemzofloto wani wasiyafika gospel encila bancama ukusebenzisa incila labo kunokusebenzisa umuntu kaThixo. Isizathu inqondo bethe abantu besiya kuJesu bathamba phambi kukaJesu nalonto zakubikawe pha. Uqhingana ashumayela esonta kuyo. So xa besiya kuYesu baphelela kwikawe kaCina bengafikanga kuKristu. Bafike babanjwe ikawe kaCina bafundi ikawe kaCina bengafikanga kuKristu. Babazi uqhingane namandla babese besithi usindiso balithole apha abangafiki ngosindisayo. Abo bantu abathinti abo bantu abemuke ehlabathini abo bantu interest yabo ayehlukani nehlabathi ngoba abafikanga kuKristu. Konke ukuba ubani uKristu nambazalo utshintsha umuntu xa ekuKristu. Uyabona ngokwasafika ngazibamba fuka amadikani ngathi izoloziyekile ekwameni kwexesha umuntu ubuyela ezoneni zakhe. Ngoba lo muntu akafikanga kuKristu. Ecaweni kaQhingana wafundiswa ibizono ziyayekwa amaqhele kuyehlukana nawo wazama ukuwayeka kodwa engawayekiswa kuba eme phezu kwaKristu. Ewayekiswa kuba ufike wathitsha. Interest yakhe lo muntu isehlabathini. Ingxaki kukungafiki kwabantu kuKristu. Sinengxaki yabantu abagcwele esitaweni bengekho kuKristu. Bakhona esitaweni. Usindiso lwabo alukatanga ngoba abafikanga kulobu utshintshwa kuye. Konke ukuba ubani uKristu isisidalwa esithilisekiwe apha. Izinto ufike kuKristu benjalo. Jesus Sisidalwa esitsha onyathele phezu kwaKristu. Jesus hallelujah. Benhlahla othetha ibizwela kuJesu wedlule ebantwini wafika phezu kwaKristu. Jesus Ikiphele lowo usidalwa esitsha. izinto ezidala kuye zidlule. bonani Kuthiwa kulowo bonani zifike ima kuyabonakala. Jesus Kungathiwa bonani kusho ukuthi lo ngakhona yangabona. Jesu Yandingala ngaphakathi iphumele ngaphandle amen kube sekuthiwa bonani. hallelujah Ngeke basindiswe ndifana nabo. Bonani Jesus oh hallelujah ukwenza kwalo mntu abifani namka. Jesu Bonani indlela iyo. hallelujah Jesus hallelujah Yo shumane kwenye mvuselelo kuwe msumfana ngangizimana kusinene kanti ku-MC liphara Jesus akaculi mani akagidi mani liphara. Ndithi kulo mzali bendingemile ngendibuye kusasa uba kusa-MC Mntonje kuba niyafonta mani kodwa uma nifonta nami ndiyabonakala ngapha kwesa video zami ngathi ndihambisana nelaphara beli-MC. hallelujah
Oh bazali bami, yini ningenayo nina? Yes. Jesus. Bazali bami, ningenwa yilo. Yini kodwa? Ndikantana bami ngabe nicula bhaxa ningadibana la mfana endaweni esesikhanga ngibale umuntu nje. Wathi singambaleka, ngimbaleke nalo emsikweni. Awu inkonzo. Sayibulala into kaThixo ngokuqala ibhizinisi. Ngiyathandaza. Akubo bani ekuKristu. Ime kuKristu. Kristu manjalo yini ekuKristu. Yeke kawa kuyo ume kuKristu. Yeke kawa okhonza kuyo umi kuKristu. Yamkarata. Hakuna matimo angahlasela impilo yakho. Umi kuKristu. Amen. Jesus. Yakukhangela abaprofeti kanti sawukuKristu. Yakukhanyiselwe kanti sawukuKristu. Ithi problem ubani efike kuKristu. Uyisidalwa esitsha. Uthi usibonane. Sisuke sabantsha. Izinto zonke uthi uyabonakala. Ayintombazane ingenwe kuKristu. Uyabonakala. Awufane engenwe kuKristu. Uyabonakala. Inkosikazi etshatileyo ayingenwe kuKristu. Balotata no ungeni. Oh Jesus. uKristu uyayikhulisa ingqondo yomuntu. Amen. Uyabona ngosiba intombi ezicaweni ziyathanda ukunxibela ezantsi. Amen. Zithwala iqhiya ezinye. Oh Jesus. Zingazenzendile zingayifuni iqhiya. Amen. Kama sibe zi-aplayela uwele. Oh yes. Zingazezifile ngoba zifikile. Siyavuma bezisiya. Nje. Okay, banze kakuhle abantu bamotshini. Umbono thina. Oh Jesus. Ingayinkosikazi yami le. Kanti hayi. Tsotsi. Uzobona inyanga zimbili. Akasayifundwa yilo qhiya. Oh Jesus. Bekade ithwala. Kanti bethenga wena. Oh Jesus. Awubazali bam. Uba umoya wena akasincedanga. Siyathandaza. Nayi into endifuna ukuba kuyo. Ubuhlobo noThixo utholakala kuKristu. Wayesefikile. Uyasitshintsha isimo somuntu. Athi ke bonani izinto zakhe. Zisuke zabantsha. Bona. Ufuthi bawujola kuyabonakala. Amen. Yabizwa abantu bazawube kuKristu. Yabizwa abantu. Bona yaqhayisa. Amen. Jesus. Amen. Bonani. Bona nginxila lapho alisani. Oh Jesus. Yabona. Hallelujah. Akwam izele intombi zodwa. Akwam. Izele intombi zodwa. Oh Jesus.
njengoba ndizele intombi zisencinci ezinye aziphumi zihamba nje. Amen. Ziyazifihla. Ziyazifihla. Oh, Jesus. Aziphumi nje. Ngoba intombazane xa isagcwele intombazane Amen. inegugu ubuntombi bayo. Oh, Jesus. Intombazane izawuqala ukujona ivula isoka isiwa ebuntombini bayo. Uyibona ngokutshintsha i-attire. Oh, Nkosi. Aze kufika umoya wesono umbulo Jesus. ukuthanda indoda nendlela enxiba ngayo. Amen. Intombazane ka ingafuna ukujona isenegugu lentombi bayo samgcina intombi bayo inxiba kakuhle Amen. ifihla ubugugu bayo. Oh, Jesus. Kodwa nasebulahlekile seyiqalisa ukuvuma isoka ithandwa iyatshintsha indlela enxiba ngayo. Amen. Kufuneka inxibele la business yakho. Amen. Yo, that business. So umuntu mayisindiswa unika isidima sakhe uThixo Amen. sindiswa yakhe awunxibi ngathi eklabini Wega lo. efike kakuhle Oh, Jesus. engafikanga ingowaseqhaweni ufika uKristu. Kukho amadoda akhohlisa abantu athi intshumayelo yakudala ingekazinto. Bamele intshumayelo ephikileyo yetha abantu mabebegcwele. Xa ungcwele nendlela onxiba ngayo wayibonakala uba lo mntu lo uphila. Oh, Jesus. Uvikela kwayisizwe esisakhe Amen. uba singonakali. Jesus. Oh, Nkosi Yesu. Hallelujah. siyathandaza ayike wathi umfundisi wase-Faith Mission wathi ngiyamthanda umongameli eshumayela ngeholiness inkomfa yabantu abasha wathi xa ungcwele esekelisa ngomtshato wamathiyatha ukamjungu Oh, Jesus. wathi xa uzongena emtshatweni le ngoma uyiculayo noba ithetha ngothando uyayiva kubani luyiculayo Amen. isekelwe ngubani Oh, Nkosi. lo uyiculayo uyicula ngowuphi umoya Amen. enqaba wena ungcwele wathi indlela le awunothatha ingoma kuba yiyo yothando iculwa ngumandoza Yeah. ungene ngayo ujayiva wena ungcwele Oh, Jesus. esekelisa wathatha ungcwele nencika Amen. nezinto nomjayivo owujayivelayo Amen. so ne-attire yakho akwazi ma ukuthi udayisa nge-insurance faka amagama ukuthi faka zava Akwenzeki. but ibhukisi uthi ebantwini ubathengisela i-insurance Oh, Jesus. now mamela ayondlela onxiba ngayo ukutshintshwa kwakho okukwenza utshintshe nendlela onxiba ngayo. Amen. So xa ungatshintshanga suyitshintsha indlela ogqoka ngayo Amen. ngoba kusasa saphinda wabuyela kuyo. Into ebangela uba Basatshintsha indlela yokunxiba watshintsha thina Amen. kasawutshintshile uyazazi ezifanele wena. Amen. Kodwa xa ungekatshintshi awuyazi into okufaneleyo. Oh, Jesus. Wenza into ayibona isenziwa. Ubani ubuKristu sisidalwe esitsha. Bonani into zalo mntu zisuke zabantsha. Fulo
zisuke zabanja izinto zonke oh Jesus zonke izinto ke ziphuma kuthi izinto ziphumi kuye owasikholela nisedayo uthatha uJesu uyasetshenzwa apha kuwe bazalwane bam uyasetshenzwa apha kuwe iqhawe igqibele emini iphila kuwe ngaphakathi inkosi kuyasetshenzwa umuntu othatha uJesu siyakhanda isimilo sakhe zonke izinto zalomntu ziphuma kuThixo owasikhonyelanisa naye ngokwakhe esebenzisa uYesu Kristu wasinika ulungiselelo esikhonzeni kuyadivoswa kodwa kumasindiswa kudivorce nidipha kakuhle ecaweni kuyadivoswa kodwa umuntu osindiswe akadivorce ngoba unikeza umsebenzi oxolelanisa akahlukana kanjani ke nomfazi kanti uphethe umsebenzi omkhulu oxolelanisa singacompromise thina ngoba sifuna amarhamente uThixo akanywasanga amarhamente ngamarhamente afuneka sicengezele kuThixo uThixo akanqulwa ngabantu indalo yanqula Jesus choose God doesn't squash. Don't deceive yourself. Amen. God does not depend on you. Oh, Jesus. You depend on God. Amen. You depend on God. Hallelujah. God does not depend on you to get a praise. Oh, Jesus. Hallelujah. Tifumeni neema yokumkhonza anifanelekanga Jesus siphethe umsebenzi hallelujah wakolelanisa Jesus ngoba ke ababuKristu Jesu abawalahla amakhosana Jesus ababuKristu Jesu abawalahla amadoda Jesus oh Jesus ababuKristu Jesu amen not abasesontweni elisindiswe ababuKristu Jesu banamandla ababuKristu Jesu bayakwazi ukuxolela ngoba nabo baxolelwa bese benika umsebenzi woxolelaniso ubuKristu usisidalo esithi hayi kwicawe esilisweyo uKristu hallelujah hayi kumprofeti ucinga hayi uKristu hayi kumfundisi ucinga hayi uKristu hayi nikhonza kwibandla likamfundisi hayi uKristu ibandla linamandla icawa inamandla kodwa uKristu unamandla ukutshintsha isimilo somntu uyayedwa namandla wokuxolelanisa ukubani ubuKristu uKristu imingane ayichitheki kodwa ecawe imingane iyachitheka uKristu imithando ifike ibhishikile ayakhe kodwa kwicawa ithi seyikhona imithando ibhishike emazami zomemezela kunendoda yafela abantu uzabafelwayo bangayenzi into abayithandayo uKristu Jesu
wafela abantu, wabafela abantu, wafela baseparlamenti, wafela basesitaweni, wafela basethaveni. Yesu. Hallelujah. Wasinika umsebenzi. Jesus. I don't care ukuthi cawe yakho ivumele kangakanani divorce, yakhumsha kangakanani. Oh, the reason ye divorce inye ungakwazi ukuxolela nakubantu abadivorsayo. Akube umuntu wakho Kristu. Le cawe okhonza kuyo funeka ume kuKristu. Moses ufuna ukubona uThixo. Uthi Nkosi ndenzele baba. Kuyakwaziwa ngalo ukuhamba na. Uthi ndizibonile izigigaba zakho. Ndifuna ukukubona. uNkulunkulu ndibona indoda iphila. Moses uthi ndifuna ukubona uJona ke zakwenzela le favor oyicelayo. Kodwa uzondibona ubuso. Uzobona umhlaba wakho. Oh Jesus. Uyaqina athi nansi indawo kakhulu. Ngeke ilitye amaqaba. Yeah. Wena uzagibela kwelitye. Oh Jesus. The rock of ages. Hallelujah. Oh Jesus. Doesn't born. Yeah. Ukilitye next to me. Jesus. Hallelujah. Wafela abaphostile. Yeah. Begqiba kuphilisa umuntu. Jesus. Bathilitye. Abalidela yaba. Hallelujah. Lasuka laba nelonani. Oh Jesus. A cornerstone. Oh Jesus. The rock of ages. Hallelujah. Mighty Jesus. I'm full of Nani dwala kakhulu. Jesus. Jesus. Wayekhona. Umhlaba ungekabikho. Wayekhona. Jesus. Oh Jesus. Oh hallelujah. Awufuna Oh Jesus. awufuna ukubonana noThixo. Yima kuKristu. Hallelujah. Yima kuKristu. AwuKristu. Ungasidalwa sitsha. Lalela mntana. Nokungadayisa komzimba. Ungalaleli ngaphandle kwendoda. Kodwa nawuKristu uzawulalela. Uzawulalela. Oh Jesus. Oh Jesus. Umfana. Amen. Akulungu kabina ntombazana. Oh Jesus. Ulewu. Lalela ngathi indoda endibizela kuyo. Oh Jesus. AyikwaShepherd. Watshola sewukuye. Angolonkanyiso lo. Angolokanyana lo. Ayikobhuda lo. Ayikobhelu lo. Ayikobiti lo. Ayikobeleza lo. Dr. Jesus is God. Oh Jesus. Awuthewe makuye. Oh Jesus. Awuthewe makuye. Awumanga kumpostile. Awumanga kubishop wakho. Awumanga kumprofeti. Ume kwindoda yasezulwini. Ume kwawayekho. Onamandla ukubanika abamphakathaka. uJesu wabafela bonke. Wabafela bonke. Wabafela bonke. Wabafela bonke. Sabaphila. Oh Nkosi Yesu. Siyabonga. Angaziphileli. Oh Jesus. Thank you Thixo Jesus. wami. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Yaphela. Ukuthi ecaweni yami ngivumelekile ukuyenza. Awuvunyelwa icawe. Jesus. Ayocawe funeka ikuvumele indlela yokuphila.
ngoba sinika umsebenzi oxolelaniswa sebasitela abazo sinomthwalo ukuthi abaxabene noThixo sibaxolelanise. Siyathandaza kakhulu. Asibuyelele kuJesu ke. Amen. Asibuyelele kuKristu. Oh, Jesus. Masingafuni ukuginywa zikawe. Ikawe zahlukene. Futhi ikawe ziyabadivide abantu. Ziyabahlukanisa ikawe. Ikawe iyamahlukanisa umuntu. Ikawe idala ubutshaba phakathi komuntu nomuntu. Kodwa uKristu uyabudiliza ubutshaba phakathi kwabantu. Kristu Jesu. Thank you, Jesus. Abaningi bayamshiya. Ukubuka nami. Abaningi ukubuka nami. Ngesendulo izandla sonke ibe ngulowo uzovula umlomo.